Bismillahirrahmanirrahim. Taşlar telge kilse. Jirnen kogılgan sayın. Kubula, kıyıla yarşığı. Katlamları arasından tarih şığa. Tatar şığa. Kimde koygu, kimde hasret, kimde janjal, kimde ıngıraşular, kimde sebepsiz cerahatlar, kimde zehirli kızıl küzler, Bulgar şırının ilahi sanatı, kanatlı Kısayı Yusuf Yetker'in bizge miras itken Kılgali Hazretleri. Bizning tarix sizning kulda deb bayan ide. Ma'lumdir ki eng kuchli, eng adil, rahimsiz ham ussal tanqidchi u faqat yoktur g'azabli qiyin yo'l kitobning yo'li qadar. O'lmilar ular, yaşıylar, Yusuflar, Züleyhalar. Kısayı Yusuf kitabında Tatar halkının bütün ruhu şağla. O sabırlık, tınaklık, mehabbet, batırlık, tuğrılık bilen urilgen. Demek dürüstlükte tarih ilmi halkның fikrin aşa, Yavuz halklardan saklanu yolların görsədə. Hem de bu dünyanın mihneti de məngi tırmaz, şula yok, rahatı da her şak olmaz, deyip haber ide. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bu cihetten kabirlik ehilleri niler sili, bırıngı zamanlar. Olar da mine şulay bizning kibik suluş alıp yürüler idi yeryüzünde. Olar da bu turmuşka hem dünyaga beyli idiler. Qoy birevlerinin isimleri köplerini uylandırırlık kadar mühim idi. Birevleri bay idi, birevleri gayretli idi. Bir kıyaş bilen jılındılar, bir yağmur bilen tuyundular, bir havanı suladılar. Manaralar, bakşalar, platinalar, kurkem binalar düzediler. Her nerse hiç bitmeyecek kibik idi. Bir gün kütmegende kinet takdir kildi başlarına. Ecel yakasından tuttu onlarının. Kimnidir iş üstünde, kimnidir yuklaganda, kimnidir köngel aşkanda, kimnidir katı titrengende. Bir küpleri artlarında bir izde kaldırmış ya üttü dünyadan. Bir ölüşünden taşlar kaldı. Kim ne kadar jir üstünde, kim ne kadar jir astında. Ali de onlarını hatırlap, jarlıydır bu taşlar. Gördüm, okudum da, yüreğime qadaldı bir ok. Gözlerim dünyaya kilip kişmişlerini görüp, kulaklarım işitti hakikatinin avazın. Bağrıma elekken kormak, tartıla bit, kobat kobat, kalbimni kıra kıra. Bu jır mında bitmez. Hakның hak bulganın dilesem,
hak bulmagan yok bulsun diler olar. Көңелендә уч йөрткән милләт бәхетле булып яшый алмас. Нәфрәт итми. Бу тарихта тaqdir кулы белән һәр халыкның җиңгәне дә бар, җиңелгәне дә. Тaqwa милләтләр 7 мәртәбә йыгылса да, яна торып басар. Яузлар исә йыгылган җирләрендәге афаттан һәлак булырлар. Ягез әле, Идел Болгарның диңгезенә чумып, күп итеп инҗеләр алыйк, гамәл өчен барысын да күңелгә салыйк. Шәһри Болгар, мин үзем дә белмим, ни өчендер бу җаныма көндә син кирәк. Һәр күзәнәгемнең куәтен иҗади кабындырган, Ирак бабаларыма мәдхия язам, данлыйм. Син фикер кадәр гүзәл дип, синең илаһыңа сажда кылам. Синдәге хак тарихны үз тарихым дип таныйм. Әнә шулай. Идел суым ага торсын, Зәмзәм белән Кәүсәр булсын. Шәһри Болгар, күңелем султаны, җиләс җилләрендә Ирак әнкәмнең дугасы бар. Шадра гөмбәзләргә сыенганнар, нечкә каләм манаралар. Шәһри Болгар, җиреңне үбеп, дидек дугалар гәүһәри, һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Халкыбызның авыз җәүһәрләрендә кан җыелып таш булмас, кол җыелып баш булмас дигәннәр. Димәк, күрә белгәннәргә инде таң ата. Шәһри Болгар калабыз таш кала, күп калага баш кала. Я Раббым, мөкәммәлдер кылган эшләрең синең, хикмәтенә акылы җитмәс һич кемнең. Бу фазилат ва зафар хакына ягез әле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел туганчы.